Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama mari kitanya sama-sama tak ucapkan puja beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang beri nikmat dan rahmat kepada kitanya Bandung sehingga kitanya kata hadiri di dalam grup kana ataupun kesatuan anik nangro yang kitanya cintai bersama. Selawat beriring saling mahanat wajib kitanya panjatkan ataupun kitanya sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang geba kitanya dari alam jahiliyah rohu alam yang terang benderang yang kitanya rasakan bisaannya. Juga kepada para sahabat yang telah menyambung risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kepada para ulama baik ulama mutakaddimin maupun ulama mutakhirin yang kitanya cintai bersama. Jadi ilun hana aku perpanjangkan mukadimah. Langsung saja aku tamong pernyataan Abang Bendu lah. Abang Bendu. Mah tak cakap hana aku tu inan jibuh. Hanya aku lagi bacut ke Abang Bendu. Apa yang kepedebit sentimen terhadap jawaban ke Tunku Rizki terhadap pernyataan-pernyataan inong yang dia hana butui. Sangatlah butui bagi lun. Jawaban bariskinya ialah sangat-sangatlah butui. Karena apa kon ku begah butui? Ketika Abang Rizki menjawab sentimen anak-anak inong dia kadang lebih tak mampi lagi nyo cilak je. Kadang itu adigli kau menan. Jadi tak pegah habal lebih hana guna. Jadi tak pegah habal luar nanggro hana guna tapi sikat igo mantong antalo dimah. Nyan bandang ilun tuan pantun dari ilun tuan. Jadi kubalah jadi haba daripada Abang Bendu no. Jadi sangat jadi pegah lagi lah. Sangat bermanfaat. Jawaban daripada Tunku Rizkinya sangatlah bermanfaat bagi kitanya anak-anak agam yang mantau lajang. Maksud jipa. Dengan jawaban Tunku Rizki buno ialah kegunaan ialah membangunkan ataupun martabat ketanyonyo tinggi anak agamnya. Jadi baik dilecehkan lagi yang semena-mena haji oleh anak-anak darah dia kan? Menyangkut dengan agam lah, menyalahkan sebelah pihak. Jadi pakan ku pegah butui yang sentimen daripada Tunku Rizki ni sangat-sangatlah butui. Adalah hanya pengajaran bagi pihak yang bersangkutan yang menyalahkan agam lagi nyo. Ini sangatlah butui pendapat lu, sangatlah butui pendapat Tunku Rizki, sangatlah butui bagi katanya Bandung. Jadi katanya di dalam Islamnya diajarkan ialah yang butulnya tak butui, yang salahnya tak salah. Arti jipa di dalam kata-kata Tunku Rizki no na canda tawa ji no jit tacok nyan sebuah hiburan. Jadi na kegunaan dan na manfaat bagi katanya di sinan. Jit tacok renungan ataupun kesadaran bagi katanya masing-masing sehingga beklina lagi haba. Dan ku bantah Tunku Bendu buno yang menyalahkan Tunku Rizki buno istilah haji mita viral. Mita viral Tunku Rizki nyo kafiral je dah pegah. Urang di sini di dalam grup kana no ahli di sini 50 lebih 50. Jadi sangatlah mengagumkan apa yang kepedebit sentimen daripada Tunku Rizki no ialah sangat bermanfaat bagi anak-anak darah Aceh ataupun getanyo agam. Nah pembelaan kepada getanyo anak agam lah. Jadi apa yang kepedebit sentimen daripada Abang Bendonyo sangatlah tanya sesali ataupun tak kesali daripada Abang Bendo kan menyalahkan pendapat Bang Rizki no atau pinang-inang lom sehingga menjatuhkan martabat si doro uring lah lagi Tunku Rizki beno. Dan gebalah dengan senyuman. Arti gebalah apa yang kepedebit dikeluarkan sentimen daripada Abang Bendo no ialah tanpa disadari apa yang kepegah menginong babah lagi Tunku Rizki no sehingga terpajuhlah haba bak keroro Pukul begah terpajuh haba karena terbukti gepegah Tunku Rizki menginong gopnya menjanggut dengan gagah ground gopnya menampakkan bukti bahawa gopnya adalah siro agam. Jadi yang bahawa Abang Bendonyo dengan terbuka mata dengan sadar telah mengatakan roji kero. Mengatakan roji kero siro inong yang membendo kau ada begah dia tak begah bencong menyena tak begah pondan. Nyan habagasa ada begah.
Jadi katanya sabah bangsa no hana perle karu, hana perle tanya kritiknya. Cuma tanya perbaiki mantong perbaiki dengan cara ataupun sistem ka. Sistem yang baik na di Aceh apa sistem bagi katanya apa mendum. Jadi sistem yang maksudnya ialah sistem lagi contoh Pak Rizki dikeluarkan sentimen sehingga kubat bagi urung inongnya ataupun sadari bagi katanya agam-agamnya bahwa yang lagi aku beraju yang menyangkut sebelah pihak video yang melibatkan orang lain merugikan orang lain. Lagi contoh pakon Bang Rizki nya sabah video viral. Lagi contoh hanaku kalau lah video goknya balasan daripada goknya. Kibani na puka-pungo nyan pribadi di. Lo rasanya hana merugikan gok lain kau. Tapi apabila video-video merugikan orang lain ataupun merugikan sepihak, menyalahkan sepihak, lagi contoh agam lagi jihnya urung matri macam sekian lah. Sehingga gebuh balasan negoknya sangat bermanfaat bagi kita ataupun na dukungan bagi kita anak-anak agam yang na di Aceh ataupun yang na di luar negara. Ban keraju